Pozdrav ljudi, nalazimo se na Rujištu i danas ćemo se provozati malo do Boračkog jezera. Mosa Vopra. Imamo negdje oko 15 stepeni. Baš sam tako sad vidio u autu. Zadnji put kad sam ovdje prolazio nije bio asfalt. Ovo je sad uživancija. To je svježe, hladno je. Ja ću morat stati sekundu nešto da odradim. Evo ovdje ću ovo proširenje. Idemo lagano. A strana isto nikako, baja. Odozdo kad smo gledali, djelovalo je da ima finog uspona, ali dobro, minimalno strane ima, baš. Maja, aha, nešto mi klepeće, ali dobro. Ne sviđa mi se ovaj zvuk nimalo, nimalo mi se ovaj zvuk ne sviđa. Možda će prestati. Dan je savršen. Ima malo vjetra, ali taman. E sad počinje malo strana, a? Malo ozbiljnija. Prelijepo. Pobježe mi, ale. Nikako da mi se fino otvori pogled, tamo neka greča. Ali ono tamo vidi se jedno Rujište, dakle smo mi krenuli, pa smo se onda dole spustili, da ovim putem vamo popeli. Tamo mislim ono što se vidi da je Velež, ali sad s kontra strane ga gledamo. Što pucaju ove bankine, valjda se griju, pa se širi. Valja mi stići Alema sad. Samo što sam stao minutu. Što je ovo propalo ovdje? I evo ga napokon makadam. I ovdje mislim da ima fino mjesto sa pogledom. Ćemo to vidjeti. Hoćeš? Je li ono zmija ovdje? Nije, učni. Nešto je šušnulo onda, mislio sam da je zmija. Mislim, vidio sam i rep, ali možda je gušter. Eto, krosera. Sad kad dignu u prašinu. Joj, prašina. Zato vas zadnja dvojica nisu. A ja prva je vidio, pustili gas i sve. Nema veze, hvala im. O ne, a nije, mislim, proći. Ćao.
stalno neki avion kruži. Aha, ja, to je vjerovatno tamo zemlje i ono. A ja. Dobro. Sad nam lagano počinje neki spust, pa ćemo malo odključati amortizere i idemo uživati. Sad ćemo i snimiti. Ovaj mi se oblak ne sviđa. Fin je ovaj spust bio sad. Baš lijep. A fine livade. Čovječe. Čuj oni, kak se zovu, drikavci, jo? A čovječe. Čuj ovo bolo. A fin je ovaj spust sad bio, ali kad se sjetim da se moram to opet popet, nije mi baš fin. Gore nije puno, 60 metara. Pa ja. To je ovdje zapljeno. Aha. Ništa, ovo će vjetar odnijeti. Mi smo prije voda, ali ovim putem. Hoćemo vidjeti malo ove stečke. Ovo možeš, ovo možeš, da. Gledaj ovaj koliki je. Čovječe. Ovaj je najveći, ja mislim. Možda im je to bio poglavar, vidiš da je, možda je to bio hođa, vidiš da je ukinuo sam. Kako neka trava miriše, šta je ovo ovako? Ali ne vidim da ovi imaju ikakvih simbola poslije. Jesi vidio ti? Čas ja. Ima samo se, najbolje se vidi ovdje, na jednom se ima vidi.
Evo ovdje, evo ga. Ano i ano. Aha. A, jesi. Znaš šta je, mislim da je to više ekipa. A može biti, ali i ne mora. Ma da se da poslije da je. E, ovaj je zanimljiv. A ovaj je prevrnut, vidi se. Vidi ovo. Dvije strane ovo. Ja? I ovako umati to da. Sad ćemo jednom tamo isto tvoj. Ja vidi ovo, ej. Ja. Voda, kamera moj da. Ja? Dođu ovdje. Ovako ćemo sad jedan izblizu, samo tvoj. I onda izbliza samo moj. Znači može. Dobro, idemo dalje. Idemo dalje po isto. Uporno kruži ona, ja vidim. Jo, vi mi ne vjerujem, ja mu govorim što. Evo nas. Ni tamo, ni vamo. Možemo gdje hoćemo. Markacija, regionalni put, jebenci. Jes. Sad baci spust. Znaje da ćeš se penjati 6 puta duže. A Zdera će 20 puta. Idemo. Još jedan spust. Valja će ovo nama sve popet. Lijeva. Op, 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 op. A, što je bio dobar spust. Kratak, ali dobar. Smo od stječaka, piše na stječcima 0, brate, sakam se podavljamo. Meni stoji ucrtano oštro lijevo, ali dobro je, nije ne silazimo s puta nas. To je samo krivina. Samo da nas oni oblaci ne dočekaju. A ovdje što možeš snimiti. Top. Bez ovog ne može. Gledaj ovo dole. A brate, kako si ga donio? Taman kontam vidi ove ljepote i čistine i ono kako sam došao na kraj ima šta vidite. Ja sve kako sam zakočio, brate, kad sam vidio. I još jedan spust. Nemoj mi prašit.
Aha, i mene zaboli. Ha, stigli smo na auto opet. Oho, ovdje nosi fino. Ovo je bilo usko. Dobar, dobar. Dobro si ovo sačuvao. Ovo je bilo usko, Alene. Stani. Čekaj, je li to gore onda? Nije. Nije, mi nastavljamo. Brzo vidio, nas ne stigli onaj. Eć. Mi nastavljamo, Maja. Umalo je preko zmije da pređeš. Jesi vidio? Znači, milimetar da preko zmije pređeš. Ja ne možem. Znači, lično, evo. Nisam vidio. Brate, znači, bukvalno, točak ti je prošao ispred njezine glave i ona se ovako uvuče, brate. Opa! O! Oj, čovječ. Sjeca, druže. Aj, gledaj kuće s bazenom. Bolat. Ovo ti borađu, o Bog te. Pa ja. Samo ne vidi se od ovog žbunja. Da, ne mora se, ne ona, ne vidi, gledaj moć. Možemo postaviti bajkove nekako da i ovdje snimimo. Ne može. Znači u 10 metara 2 zmije. Hajde. Ja i ne diram, sam mislio da se odmah. Hajde, bježi dok nije vjetar puhnuo. Dobar. Dosta imamo. Aha. Aha. Top. Evo davno ljepšu turu nisam vozio, stvarno. I što se tiče spusta, vidit ćemo kad se bude lopenjali. Što kaže Alen, dosadilo više spustat se. Ovo, vidi ono dobro.
Evo malo sad i uspona. Tačno nam je dosadlo spuštanje. Ma pravi put ne može pravi biti. Jedan jedini. Dobro, mogli smo mi skratiti možda da smo na onome, na onoj raskrsnici skrenuli desno. Ali u čemu je čar? Uleti mi muha u usta. I znaš šta još? A kad se budemo vraćali, manje se imamo penjati dužinski, a zato je jača strana. Očekiva. Da je što bi bilo onda, da smo išli tvrtka služi. Ja. Ali hajde, kraće će boliti. Pa bar kilometrima. Ja. To vremenski ne je vida priča. Gledaj. Evo odavde se najbolje vidi Borečko. Top. Da smo mi došli. Ja, ono smo mi sad sve spustili. Ali čuj ptica. Čuj. Ehem. Već se odmori. Evo ovdje neka tabla. Borašnica. Desno. A ovo su one vojne karte. Odlično. Znači sve nije. Jeste. Desna.
Odlično. Sam sam tu. Svaka čast. Svaka čast ljudi, samo treba se sad popet. Pa šta Znači, je mi tu? smo se, brate, spustili 850 metara. Pa dobro. Popeli 315. Što znači, mi sad trebamo popet 850, a spustiti 300. Super. To je baš super. O, majko mija. Dobro, još je hladno za Boraška. Odmorili smo se. Idemo sad lagano. Samo penjanje. Samo penjanje. Koliko imamo? Možda 800-900 metara da se popnemo. Šta je to nam? Mladi, zeleni i nesposobni. Nije nam ništa ostalo. Ništa, pokupio sam ja smetlje. Ja nisam. Ostalo mi je. Lijevo mi treba. A? Lijevo. Lijevo mi treba. Ajde. Nisam, ali reći ti. Govorio nije. Jesam. Da, jesam. Reći ti, evo, samo da vidim. Mislim da je sad okej. A, nego smo mi tamo bili u zabit. Bili smo na najbolje. Ali jes, godilo mi je.
Eto, ovo je sad bio lagani krug oko Boračkog. I sad će nekad penjanje. Možda smo se malo zeznuli. Ponijeli smo možda manje hrane nego što smo trebali. Ali hajde, vidit ćemo. Lagano. Nećemo se forsirati. Tu neđe gore desno, vidit ćeš. Šta je? Oh. Daj pump. Pumpu. Ja, Gdje ti je? imaš ti. A sad? Jel ti puno legla? Pa ne znam, nije bila. Kontaš. Šta misliš da se vratimo da pitamo nekoga? Imam pumpu u autu veliku. Tu sam ponio. A to je to kad se svak na drugog osloni. To je velika greška. I moja i tvoja. A ja imam svoju pumpu uvijek. Ali je vadio. Ja na onom hardtailu imam. I ovdje mi vaza stoji i nekad je skinem za ovo. Ali eto sad nisam. Pa jebem ti sunce. Šta misliš da se vratimo da pitamo nekog od ovih ljudi? Znaš koje je sranje, sve u svemu. Francuzi. Ajde da vidim. Tuble se, druž. Ma ja. Pa jebote. Ne znam, jedino da ja sad pičim dogore, da ti čekaš ovdje, načekat ćeš se. Ali dobro, šta možeš? Ali kad je ovako ispuhala, dokle mogu? Znaš, tu je problem. Pa može dokle može, idi i kažem ti, ako ne mognem ja ću onda do auta i vratit se po tebe. Ja jebem ti sunce. Hajmo se vrat pitat, pa vidit ćemo. Ali opet Francuz. Ma skontat ću nešto. Aj stvari, ovdje.
Jako je nisam, vas da je nosim, eto sad je nisam ubacio. A šta je, kažem ti, najgore je što ne znam što je pustio. Jer imam ja unutarnju gumu, ali nije sve. Sad ćemo mi da vidimo. Ja malo je... Uzmi ga naopako, ako može injekcija, ja imam injekciju. Pa inače, ali Vi ste spremni i od nas. Ne treba. Ne, pa ne idem sam, ja sam doladio penziju kao šofer. Ja. Ja znam šta je to. Amo gdje si ti, gdje sam ja? Pa ja. Nema ništa mlijeka u njemu. Ništa. Evo, ali da sam ponio bar dozu. Majko. Sve imamo, ali ništa nismo ponijeli. Nema. Znači, provjerio si, jel, sve? Valjda jesam. Prešao sam bogati. 6 puta. Ja ne mogu morao. Ma, ako bude, ne daj Bože, otiću ja sam do auta i vraću se. Ja ću pješke, ti idi prema autu. Ti sjedi ovdje s ljudima, roštiljaj. Dok ja dođem po tebe. Ništa, samo idi preko konjica, brže. Jes. Gdje je auto vam ostalo? Na Rujištu. Pa kod Mostara. U pičku materinu, pa vi ste ošli Bogu za leđa. Nama je ostalo još 20 km. Samo 20 i 900 nadmorskih. I 900 da se popnemo. 900 metara. Ja. Idi tamo. Ne idi tamo lijevo, halo. Eto ga. Uspjeli smo riješiti problem. Ali mu je bila puhla guma. Mislili smo da će tubeless sam se okrpiti, međutim mlijeko je skroz se usušilo. I onda smo stavili šlauf rezervni, srećom Alen je to imao. A od svega toga najveća sreća što nam je neki čovjek ovdje pomogao da napušemo gumu. Imao je kompresor i napuhali smo. Tako da sad možemo nastaviti. A pumpu, iskreno ja sam mislio da je Alen ponio, a on je mislio da sam ja. Na kraju niko nije ponio pumpu. Ali eto, naučili smo lekciju. Idemo, sad se penjemo skoro 900 metara samo. Sad još malo izaćemo onda na onu raskrsnicu. Ja. Brate, nema... Ja bih rekao, nema ni 500 metara. Nadmorske možda. Ne, nadmorske. Ma ima duže, mora biti. Evo, bolo odmah kod ove kuće gore. Ne može biti. Auto. Kud se ovaj provlači, Bog te. Pa gdje si, džibra? Šta ima, kakav si? Lagan. Dobra fora. Lagan. Dobra fora, vraćam se znači. Pa to ja, lagano. Hajde vidimo se, Ibro, čuvaj se. Kiša nam pada, ali sreća pa smo još u šumi, pa se ne naljevamo još.
Valjda će stati. Aha. Ima i ovdje dosta. Evo i ovo ti se... Aha. Kiša pada, ali mi smo u šumi, tako da je super. Mislim da ću morati sad skloniti kameru. Znači, izašli smo iz šume i nema više gdje da se sklonimo. Tako da sklonit ćemo je sad. Ništa, moram kameru skinuti i u torbu. To nije zar je smeta kiša? A natopi se spužva ova. Ne spužva se. Ma neće. Ide. Još malo i tu smo. Uglavnom ljudi, nalili smo se, pa smo se onda sklonili u neku kuću, presvukli, sačekali da stane kiša i evo stala je napokon. Tamo smo sreli neki mladi par, s njima smo malo se družili i evo, skoro smo pri kraju. Tura je bila baš dobra. Uglavnom, mi smo mokri, umorni, žedni, gladni, tako da vidimo se u sljedećem videu.